Izbušću se. Nabiću ga na štap. Ono momento. Zašto? Zato što svetlo se menja, pse to od komšije. Stoga, sada snimam ponovo. Također, svetlo se menja zato što jednom kao nikad sam odlučila da snimam na prirodnom svetlu, što znači da ja kasnim na faks, verovatno, jer je sad 10 do 12, ja moram da krenem u 12. So, rent. E sada, zašto rent? Zašto, Anđelija, rent? Ti si u fazonu pozitiva, kurci palci, nisam. Kao što smo ustanovili, ja kažem budimo pozitivni, ali ja također kažem trudimo se da budemo pozitivni. A šta mene najčešće natera da budem pozitivna? Da hejtujem ljude. Stoga, hejtujemo ljude. Aj sada, zašto hejtuješ ljude, Anđelija? Šta se desilo? Koga hejtuješ? Ukoliko niste vidjeli naslov i thumbnail i ne znam ja šta još, ovo je rant slash XY persona u busu i rant o personama u busu. Stoga kao jedno od dva, možda bude clickbait, vidjet ćemo. XY osobe plus bus. Ok, zanemarit ćemo zašto imam rečnik, to je da gađam pseta ukoliko bude krenulo ponovo da laje. Neću, ja sam divna osoba, volim životinje i sva ta sranja. Njemu ću ovo da nabijem u dupe. Lajalo je bukvalno 500 godina, tako da to je pomoglo da ja vodim sada nadrkana i kao adekvatna energija za hejtovanje drugih ljudi. So, let's begin. Ali također želim da naglasim da ukoliko ste pička ili pussy, ili bitch ass, ili bilo kakav tip osobe sa karakteristikama pičke. Gledaj neki drugi video, na primjer, ne znam gdje se nećeš uvrediti u mom kanalu, neki gdje potencijalno ne hejtujem, fazon neki kad sam bila beauty osoba, znači kao nešto sa šminkom, možda tu nisam rekla nešto uvredljivo, vidjet ćemo. Ali, ukoliko se poistovećujete sa ovim osobama, ja isto, sestro, bukvalno identično, bukvalno sam sve ove osobe, osim kao neke. Ali kao, ako si ti, is on you boo, do you boo, ali kao, ako te vidim u busu, ovo je vjerovatno šta ja mislim. Mislim, nije to zato što ono, da budemo iskreni, ja samo blame, slušam muziku i to je prvi tip osobe koji komentarišemo, koji sam upravo sada smislila. To je persona koja sedi pored tebe, stoji pored tebe i bukvalno je toliko glasna muzika da ti čuješ sve njihova. Ono kao, ti sediš pored njih, stojiš pored njih, imaš svoju muziku i dalje čuješ njihov fazon EDM ili metal ili kao Arianu Grande, kao a ti kao, holy fuckery, 6 sati ujutru je, zašto slušaš EDM? Dok meni drešti u fazonu i ja kao, amazing. Ono meni u fazonu, daj mi sluh, daj mi ko, da zarolam to. Ono, nisam sigurna kako ide taj tekst, ono, Budva i Kopaonik, kao. Montate, ono, mene ide jedno, meni se dere Sean u ušima, pretty boy, a ovaj lik fazon Arianu Grande, to mi se desilo, neki lik, ono, full gasevčina sedi pored mene, kontate, znači, gas, ono, lik Adidas, ovde Nike, ovde kilje i, kako se kaže, ono, u gasterskom rečniku. Treša, razumite, sve te forice. Alex sluša Arianu Grande, kad se nisam usrala od smeha, jebote, ona bukvalno sluša, što je slušao, nešto s njenog novog albuma, kad se nisam usrala, brate, a ja onako, a ja, isto sranje, ja kao metalčina obučena, sve metalno, sve kao crno, izgledam kao ono, da fazon žrtvujem koze, slušam Shona iz Tommy Ganga, bukvalno u tom trenutku, se razumemo. I kao that's a guilty pleasure, kao i sva gasterska muzika koju ja slušam, guilty pleasure. Ali kao ta situacija baš nije imala smisla. O čemu sam pričala? Da. Bubu bitch dick. Svi znamo šta je Boost Plus. Boost Plus, nadrkane žene od 40 godina koje svoje frustracije izbacuju na ljudima u 6 sati ujutru, umjesto samo da im traže karte i da dobiju slash ne dobiju karte i onda da im kažu brat, napasaš mi se, kakav si ti retar, zašto nemaš Boost Plus, izađi napolje, ako nećeš da izađeš napolje, jebi ga, iskreno me boli kurac.
one su stresne. I sada kao, ok, to je Boost Plus, ekstra za tebe, ne mogu, nikad ne bi radila taj posao jer bukvalno bih bila ta riba, ta nadrkana Boost Plusovka i meni je oduševljenje kada upoznam nekog Boost Plusovca koji samo kao uzme mi kartu i kao, nemaš kredit, jebi ga, ja kao jebi ga, sad sam srednjoškolka, ili kao vidi me i kao ovo je srednjoškolac, ovo sigurno nije kao odrasla osoba, ili kao, nemam pojma ni ja, tako neko sranje, kao poveruje mi da sam u srednjoj školi. Takve stvari, kao, ti Boost Plusovci su mi fascinantni, kako nisu nadrkani, ja stvarno ne znam. Jer ja bih bila u fazonu kao polomit ću ti facu ovim aparatom ukoliko mi ne daš kartu, ne ukoliko mi ne daš kartu, ukoliko ne želiš da izađeš iz busa kada ti kažem. Ukoliko krećeš sa mnom da se svađaš. Polomit ću ti facu. Vidite, znači čak nisam ni Boost Plusovka, niti znam bilo koga ko je Boost Plusovac za posao, ali kao jebote, kao ja ukoliko ih vidim i ukoliko se kao izađe iz busa, ja kao cool, brate, izađem iz busa. Bukvalno mi se desilo jednom i samo sam otišla, vratila se, otišla u suprotnom smeru, oni kao stoje, hoće mi daju kaznu, ja kao samo odem u suprotnom smeru. Ali u suštini, ne mogu Boost Plusovce te nadrkane koji mi se pojave u 6 sati ujutru i kao daj kartu, ne. Kao te što misle da su ono bog i batine, kao pozvaću policiju. To se meni nije desilo nikad, ali kao pozvaću komunalce, a kao komunalci nemaju nikakve prava koji ti... Ali kao dobro, meni se to nikad nije desilo, ja bi bila u fazonu loliša, ajde da te vidim, jer se... Ovaj deo bukvalno ne zaslužuje ono ni iskucano izvini mačketinu, baš si mi opasna. Ja kao ujutru Bog ti pomogao sa mnom ukoliko mi prestaješ muziku, zašto pipam ovoliko kosu, Isus. Ali, dalje. Sljedeći tip osobe je najdivniji tip osobe koji mi je baš ono, kao moj kurac je ono, kako se zove to, trampolina. Ok. Sljedeća persona je bakuta u busu. I kao neobična baba koja kao baba je, slash osoba koja je trudna, slash osoba koja je tek izašla iz materice, tek fazo napunila 3 godine do kao 10, kao ne znam ja čemu još ustaješ, znači babe, dede, ljudi sa kao štapom, štakama, kao njima se ustaje. To je opšta kultura, to kao svi, brate, i retardiran da si znaš da se to radi, kao to je prosto stvar koju radiš. Međutim, to se ne radi u jednom slučaju. Ukoliko je autobus maltene prazan, ti imaš mesta da biraš. Da li ćeš da sedneš nisko, da li ćeš da sedneš visoko, da li ćeš da sedneš paralelno od prozora ili pored istog, da li ćeš da sedneš, nemam pojma ja, desno ili levo. Sve to imaš ti da biraš, ali svi uzeli mesta gde se ide, znači ako autobus ide ovako, sedište također ide ovako, a ne ono što idu unazad kao. Pa vidite, to je ta likuša ili baba, najčešće su babe, kao i likuše postoje takve, likovi nikad nisam vidjela da to urade, koji su u fazonu kao, pa jebi ga, tužna priča, ti ćeš sad da ustaneš. Ne kažu ti to, ali kao gledaju to onako u fazonu kao... A kontate ta neka fora, ja sad gledam, ja kao, bubu, the fuck? I kao, ne, ti sad imaš mesta da biraš. I kao, visoko mesto možda i ima ono što ide u ovom smeru, ali je visoko, tako da reći. I sad ti stojiš to i kao, tebra, ne znaš šta ti kažem, ja neću, evo imaš bukvalno pored mene mesto, samo ide na opačke, neću. I kao, najčešće ustanem, zašto sam u fazonu kao nosi u pičku materinu, meni sve jedno, neću me gledaš, molim se. Glavno, sljedeća stvar. Prepiću ono kuće. Ali, u suštini, bukvalno, ja sam besna osoba i ja sam chill. Pod besna osoba i chill, mislim besna sam, ali sam naučila da se kao iskuliram, ali ovo kuće mi testira Kineza unutar mene. Kontate, ubit ću ga i poješću ga, bez obzira što sam bukvalno vegetarijanac koji kao malo je low-key vegan. Razumete, kao... I'm a slap a fucking bitch. Kao kontate bitch, kao kuće. A kao, verovatno je muško, ali kao bitch, kao pseto, kao kučketina, kao kontate. Kao što svi mogu biti pička, da li bili tranđa, straight, ne znam ja šta još imamo, bi, muško, žensko, svi mogu biti pička. Pa tako isto svi mogu biti kučka. Tako da ovo kuće je također
srpski, također kučka. Tako da idemo dalje. Sljedeće, ko je također the bitch of them all, to su gaseri i ribetine. Znači, ribetine i gaseri nisu kao gaseri i gaserke, nego gaseri. Znamo svi kako izgleda gaser, znači kao kačke Nike ili Adidas, fila nešto na sebi, ne znam ja šta još imaju, trešica, gilje i sve te fore, ta terminologija koju ne znam i svi pričaju nekako kod da im je utrnuo jezik i rade ovaj pokret kod da peru ruke, to je samo adekvatno ako si crnac. Nijedna druga osoba ne treba da radi ovaj pokret to su gaseri, razumete? Sad, gaseri imaju neki trip da moraju da se čepe ovako kao kurva kad vidi lika sa parama, razumete? Tako sede u autobusu bez obzira što je krcat. Kontate, cijel autobus je u fazonu Tetris glumimo, ali zato on ovako raščepio se lik, što pokazuje kako je dominantan. Veći sam muško od 90% gasera koje znam, ali ako ste vidjeli nešto roze, to je zato što kao ne znam ovo ispod jer mi je hladno. Žensko magare roze. Vidjela sam ovaj mim, pogledajte ovaj mim je tako ja. Ali, u suštini, gaserčine koje se tako raščepe i onda dok smo mi svi Tetris, oni su kao offended as fuck. Što ih je neko slučajno zgazio dok tripuje Tetris, a njihova noga je fazom na toj osobi. Bukvalno mi se desilo da je liku stopalo, bukvalno na mom stopalo, na mojim novo opranim, insert moj trenutak gaserštva, gilja, a ja sam u Tetris pozi. Kako? Meni mora da kucnem vrat i strašno boli, to je zato što me bog gasera kažnjava jer pljujem gasere. Vratimo se na ribetine koje su ženska verzija tih gasera. Znači ne ribetine koje su gaserke, nego random ribetine s kao kosom onako dugačkom i kao izgledaju savršeno bez obzira što je 6 sati ujutru, onda te full face bitch beat, kao slay, yas queen, ali možeš ti da budeš jas queen do sutra, ali ti da držiš ovako svoju torbicu, konta te pileće krilce za dan zahvalnosti i kao ovako ruku, tripuje avion koji leti i kao drži se i kao ja kao Lane, a svi ostali su u Tetris pozi. Konta te, ja sam skoro ušla u njenu torbu, maltene, kao jednom nogom ko deda u grob mi je kao sam ušla u njenu fake Louis Vuitton, ali jebi ga, ti moraš da izgledaš kao prepička i kao Ne, to ne funkcioniše tako. Ti nisi u 53-ci krcatoj u 7 sati ujutru gdje meni verovatno jedna slušalica visi na nekoj babi i stojim ovako ko prepečeni, kako se zove to, krompir fazon, razumete? Svi smo u sardina pozi, ali važno je da si ti tunjevina. Kao... Samo ne, to ne ide tako, i te ribe mi stvarno idu na kurac. Kao, ako imaš mesta da blejiš i da budeš kao, onda slobodno, brate, ja volim to, ali kao, ako ima mesta, nekada bukvalno stoji nekome na kao glavi, razumete, kao, ne, ovo nije koncert, ovo nije Coachella da ja nekome bukvalno budem na ramenima, zato što ti moraš da stojiš u fazonu kao, ok, dalje. Moj omiljeni tip persone. Onaj koji se svađa s busplusovcem, kao ta osoba, taj busplusovac, cijel dan, / od jutros do kao popodne uveče, njegov posao je bukvalno se svađa s retardima i da uzima karte i možda kao vidi nekog finog, a 90% vremena nije, a 90% vremena je kao nečija majka koja samo želi kao neki kusur, čisto onako da deci može da priušti još nešto, kontate kao very wholesome ili samo kučka. Problem jeste kad se onako svađaju sa busplu i kao osoba koja nema kartu je možda ta osoba. Kao ja nemam kartu, da se razumemo. Ali, s druge strane, zašto se svađaš s njima? Kao svađaš se kao da su ti nešto skrivili. Brat, ti nisi u pravu da budemo iskreni. Kao ja imam Bus Plus karticu, kao uplatila sam par onih vožnjica, pa kao kad ih vidim i mrzime da ističem s pusteka. Zvoli, oh my god, dobar građani. Kao u sebi, kao te bro, žvercujem se 10 puta dnevno. Razumite, kao... Ali, zato mi je žao ljudi koji idu u Obrenovcu pa moraju da plaćaju bus. Mislim da oni plaćaju bus. Ljudi, ako gledate, da li vi plaćate bus, onaj ekspres? Nisam sigurna, ali mislim da se plaća. Ali, ono kao obavezno da se plaća. Ali, onaj kao minibus.
Sigurno plaća. Nemam pojma, nikad nisam išla pa ne znam, pretpostavljam da je tako, nisam sigurna. Ali, u suštini, persone koje se svađaju su mi najveći tip seljačine ikada, kao izađi, slaži ih da ćeš da platiš i kad krenu da ti odštampaju ili da ti traži dokumente, samo idi. Kao videla sam nekog lika koji je turista i svađao se sa, bukvalno purnja cigaru, urla na njih, give me back my card, a ja kao, da li da odem i da mu objasnim da je glup ko kurac? Voljela bi da ti majka dočeka sa onim kao, ono, iz patike da je izvukla šamačinu i